I veliki pozdrav burazeri, prije početka klipa hvala za veliku podršku i potporu i jedna napomena ukoliko želite da neka od vaših priča završi u nekoj od epizoda na Balkan Alert kanalu, pišite mi na mom Instagram profilu koji sam ostavio u deskripciji ovog videa. Hej, to sam ja Kanek i dobrodošli na novu epizodu na našem kanalu i hashtag srce srce za cijeli Balkan Alert crew. Jeste li mi dobro zlikovci moji? A prva priča je nastavak drame između Amira Hadžića i Baka Praseta. Naime, Baka Prase izbacio video koji je nazvao Jumanji Freestyle u kojem je repovao Amiru Hadžiću, vjerovatno kao odgovor na klip koji je izbacio Amir Hadžić koji je nazvao Bogdan Pilić. Pa da poslušamo jedan dio. Nastavljam free sada ja na sav glas, u chatu piše neki Jumanjijev pas. Bako Prase, ti si kurva, ajde beži retarde, jebo sam te u dupe. Ovo je bila dobra rima, ali neće li da ode sa moga streama. Gleda me i diže mi gledanost od sada, zato što je debili budala. Na ovaj video se oglasio i Amir Hadžić na svom instastoriju gdje je napisao: i opet krmačici puno usta polnih organa i slina, ti meni seljački, ja tebi intelektualno. Mislim, svako onako kako umije. Nedugo nakon ovog instastorija Amira Hadžića, Baka Prase izbacio i demo verziju distrika na Amira Hadžića, ali ovog puta i na Jusufa Kvakića, odnosno Kanal Juka, pa da poslušamo jedan dio ovog distrika. Rekao bi da si ima jasna slika, svi dobro znaju Jumanji da si pička, ne glupiri si, neka ti ovo bude za nauk, nemoj da se kučiš, imaš muda kao pao. Starat ću se brzo ja okrenuti na juku, polet će ga Flakića i napred će buku. Idi dok ga trpam ja potpuno sam lagan, preko njega brzo prelazim ko uragan. Gde si počeo glupane, bolje si ti vrat, okrugla ti glava kao da si Teletubbies. I zbog veličine glave ne mrdaš sa mesta, o njoj ništa jer imaš iko minus 200. Amir i Juka se još uvijek nisu oglašavali povodom ovog distreka, no vjerovatno je da neće ostati hladni povodom ove čitave priče. A dok smo još uvijek kod distreka, jedan manji kanal pod nazivom Snizi je napravio distrek na Amira Hadžića, pa da i to poslušamo. Žališ se na dramu, al sam si je pogurao, ma nema problema, samo kaži da si upravo u su ovu frku zbog pregleda upleten. Polako se otkrivaš, si vide da si kreten. Iako mi je žao što ovak pričam za starije, al napravit će neko ranije ili kasnije. Baka te je spustio, osjećaš li bol? Više hejta dobijaš nego legenda Jake Paul. A druga priča je vezana za kraljicu YouTube-a Elizabetu, odnosno kanal Denis Domijan. Naime, video koji je snimljen na ovom kanalu pod nazivom YouTube kraljica je postao atrakcija među YouTuberima. Mnogi YouTuberi su napravili reakciju na taj isti video, pa da poslušamo. Elizabeta, evo tebe opet. Što te danas muči? Denis, Kokiću, Denis. Elizabeta, pričali smo o ovome, ja nisam tvoj Kokić, ja sam tvoj doktor. Ispričavam se, Kokić, ne čuješ, a? Što te točno u vezi Denisa muči? Ma nije samo Denis, Kokić, mene ti živcira cijeli džombus, iskreno. Elizabeta zna što znači biti slavna, jedna i jedina YouTube kraljica. Ej Kokići, ja sam došla i vrijeme je da me upoznate, kada mi već drugi ne daju šansu, pogotovo ne džimbis. A Liza iz LV Studija objavio jedan tužan status na Facebook profilu u kojem je napisao: kogod me pratio na YouTubeu i to, Liza više neće snimati. Hvala svima, legende ste i Vukašin će sam snimati. Nadajmo se da je ovo neka vrsta šale jer to bi bilo zaista traćenje talenta. A na kanalu Igat smo mogli vidjeti jednu alarmantnu situaciju tokom snimanja njegovog vloga. Naime, dok se kretao šumom, začuli su se zvukovi zavijanja vuka u njegovoj neposrednoj blizini. Pa da vidimo taj video isječak. Lizu, znoj sa lica, pršti, ja. Ne znam koliko vi to možete vidjeti na kamere, znači efekt ja izdrav, ne budem li smršu za mjesec dana bar 6 kila. Odustaću, onda sam jesti, boli me prije. Više i kile. What the fuck, šta se ovo čulo? Pravo sam čuo gore iz ove šume vuka.
A Muđa i Čale su organizovali privatnu zabavu povodom 1 miliona subscribera na YouTube-u. Na istoj zabavi su bili Vuk Mob, Insane te neki od njihovih privatnih prijatelja. Dobili su čak i zanimljive poklone, odnosno custom goldplay baton te ovu staklenu figuru sa brojkom od 1 miliona. Naravno, poznavajući Muđu i Čaleta i njihovu dozu pozitivne ludosti, napravili su jedan mini vatromet ispred porodične kuće i naravno još jednom čestitke na milion YouTube pratitelja. A Serbian se izgleda vraća snimanju na kanalu Serbian Games BL, pa je tako na svom Instagramu napisao: 700.000 ljudi, hvala vam puno za sve. Dosta ljudi očekuje od mene novi video, a već 2 mjeseca nisam ništa izbacio. Očekujte nešto novo vrlo uskoro i nadam se da ću poslije tog videa biti aktivniji. Samo mi je bilo potrebno vrijeme da se odmorim od svega, snimio sam preko 1200 videa samo na Serbian Games BL kanalu kroz ovih 5 godina i bio mi je potreban mini odmor. Veliki pozdrav iz Barcelone, voli vas Serba sve. Također prije kraja klipa vrijedno je napomenuti da pjesma Emebana, člana huligana iz gimnazije, izlazi u četvrtak, a ja bih ovdje završio klip, a vi mi ostanite vedri do sljedećeg i mir na ulicama burazeri.